салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо, ба канали оилаи тоҷик дар Екатеринбург. имрӯз 4 мартай, рӯзи панҷшанбе, ман дар ҷои корам. Инози тихи часай кудако хован, мози даиҷа камтар чай питя кадистем. Қат як хоҳари азизам, як ҳамкорам. Ина иҷа да моиқа ба хидмона роли заказ кадем, ба хидмона празникча кадем камтарак. имрӯз мо қати кудако утренник доштем, рӯзим бисёр ҳам рӯзи даводав, рӯзи паропар. рӯзи нам хеле чихел бигум даводав паропар. инам хеле хаёзи кудако ҳарчира худора шукр хов кадан. мо хостем ки камтар дам бигирем, камтар истироҳат кунем. худмон дақиқа роли заказ кадем, инҷа шитем, инози қатиам дукунаакам мехӯрем. имрӯз утренник доштем, гуфтагӣ барин. агар ки оли тамошо мекунем ягон ҷо акшия ки бе кудако омадагӣ бошам ахадам тоқа, мепартам тамошо кунен, бо мо бошен. бинандагони азиз, имрӯз чорабинии мо бисёр ҳам нағз гузашт. кудако бениҳоят хушрӯ баромад карданд, лекин афсӯс ки ман наметавонам баромади кудакоро шумода пешкаш карда. аз сабабе ки намехоҳам ютуб комментариёра маҳкам кунам. дуюм сабабаш кудакои мардуман серавно як каса мефора, як каса намефора. барои ҳамин дар куҷое ки ман худам камкам баромад кардагим, худам тоқа пешкаши шумо мекунам. навор на он қадар дароза, илтимос то бо охир тамошо кунен, бо мо бошен. Нас сегодня утром рано звон капели разбудил. Что случилось? Это праздник, мамин праздник наступил. Как красиво зал украшен, хорошо у нас в саду. Дружно, весело мы спляшем в нашем праздничном кругу. Ребятки, спляшут с вами? Любят дети. Только мама есть одна, дороже мне она. Кто она? Отвечу я. Это мамочка моя. Давайте. Это мамочка моя. Вова, стать артистами готовы, ребята? Готовы. У меня есть волшебное покрывало, которое может совершать разные чудеса. Хотите покажу? Такой чудесный весенний денек, когда птички весело чирикают, когда солнышко светит ярко, я хочу вам рассказать одну очень интересную историю про кошку Мурку и котят. Стоит в саду чудесный дом, в доме том. Кошка Мурка там живет, а вместе с ним котята. Рыжий, белый и как уголь черный, умный, красивый и проворный. Мяу. Вот и подошел к концу наш сегодняшний праздник, ребята. Мама слово дорогое, словит том, тепло и свет. Славный день 8 марта. Нашим мамам шлем привет! дӯстони азиз, бо мо имрӯз қати кудако расм кашидем. дар иҷа мо расми гули садбарга кашидагием. кудакои мо 2 сола то 3 солаанд. боз ҳам такрор мекунам, кудакои майдан. барои ҳамин мо қападилка ягон хел қин накардем, ам хел розочка кашидем. бисёр ҳам ярки омадан, бисёр ҳам хушрӯ омадан. ман дар худам бисёр маъқула, бароям бисёр нишон додестам. чӣ гуфтаниям? И розочко падаркаам барои модаро. И бега пасаи утренник ба сари кудакоро биёянд. кудако модарошонро табрик мекунанд, падарка мекунанд. инам хел и ба як техника кашидагия, техникаи хели пальчиковое рисование мегӯянд. ами кудак дастшуда гуаштар мекунад да краска, баъд мекаша. инами хел бисёр ҳам кудакои ма да маъқулам, хел кашидан. ма дар хидматам бисёр маъқулам, ма доимам хел заниматсия мекунам қатишон. инам хеле дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо ман мехоҳам навори имрӯзаи кӯтоҳаки худам ба охир бирасонам. дар ҳар куҷое ки бошен, аллоҳ нигаҳбонтон бошад, сарбаланду хонаобод бошен, худтонро эҳтиёт кунен. бонувон, апаҳо, модарон, хоҳарони азиз, ҳамаи шуморо ба омади идатон табрику муборакбод мекунам. бигзор ҳар яки шумо хушбахттарин зани рӯи олам бошен. ашки чашмотон фақат дар рӯзи шодитон биреза. ба ҳамаи орзу муроду мақсадтон бирасен. ва аз забони шоир бо гуфтаниям ки зан модари ман, модари ту, модари ом аст. зан шарбати ин зиндагиву бодаву ҷом аст.
безан чӣ бувад зиндагиву зист дар олам, зан ҳусни замин, ҳусни само, ҳусни замон аст. Хайр, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.